mun sang atanga INP mezo chanal thlir tu le ngai thatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka chu kan be sei lo tak main zan thum lai mai chu news kan update thei tamia lo maya keima ni lam rem chan lo na wang liu lewania in mi hriat thiam na kan ngen ma sa chewa April ni som ni lai ni ania Myanmar chanchin nimin lama mi te nen atlang pui update kan siam le a atop thlengin men lo ngai thak sak le theu don nia ti chuan tuna tanga rigu deuh takati chua le te po kan tumanga kan channel men subscribe tu te zong zong kha men lo hlut sak theu turin kan som boka cheu khetet media ina chin chhia dan chuan April ni som pariat nimin pia khan ram chung mun thranga terrorist council sipai somruk an thiani Sipai region pale township terrorist council sipai te chu MRDA Polten April ni som pariat khan voini an lambuna terrorist council sipai somthum le pathum an thi ni inan soi Karen National Union KNU Brigade 6 Dupalaya district huam chunga hian April khatira tanga mani ni som panga thleng khan indona voisomnga le panga achuak mana terrorist council sipai te le an lamtang BGF an vain somriat le pasari an thia midang somli le panga in thliam an tuar bok ni in KNU lamchuan an soi khochunga anin ka na vela civilian mi pali an thia midang pariat in thliam an tuar bok heti lai hian KNU Brigade 5 mutro lama chuan ni som panga chung khan indona voiza le somsari le pali achuak man nia soya ni a terrorist le an lamtang BGF an vain somriat le pakhat an thi to a midang somli le pali in hliam an tuar boka KNLA nam sipai pakhat boralin midang pasari in hliam an tuar bok civil mi te huan le lolama terrorist lamin ral thuam lian voizali le somthum tipuak to in civil mi pahni an borala April ni som pakua nimin tuk dariat le minute somnga vel khan KNLA nam sipai ten phaan le tatung inkar kongpeng thuama terrorist council sipai ten kap le boka sipai paruk an ka hlum nu chuan an thian sipai panga te chuan kap let ngam to lovin an biruk santa ni inan soi tin Karen state leke kolama po April ni som pakua nimin chomadar som pakhat vel khan indona achuak le boka KNLA laminan ka ral thuam lian awangin terrorist sipai panga chuang an thile ni nan soi bokani Karen state tan tong khopui le pia sakhan inkar mel som pakhata sipai te veiwak chu KNLA lamin April ni som ni tukin da ruk vel khan bom nenan beya sipai pani ka phlumin an silai an lak sak bok terrorist council sipai te chuan Sipai region chun hla township peine kum khua chu April ni kwa khan an luta kum som pathum mi tlerol te pakhat telin mi pali an mana chung ho chu tun thlengin an chuale tamia lo maya an chanchin po don sondan turan threto chuang lo bok ni in nizan khan media lama an soi dipeyin township me u khua po April ni som pakwa nimin tlaidar nga vel khan terrorist ten an lu chil le boka khua an hal sak le ni in voice of the payin chona soi internet an nei lo wangin du angin chanchin kim chang po an la report thlei thailo nia soi ni bok Sipai region pale township tadin khua po April ni som pariat nimin pia chonhudar khat le chan ve vel khan terrorist ten an hal le boka mi pakhat an ka hlum ba ka in som ko le pahni an hal ral ni nan soi tin dipeyin khopui mi sipai te rason chop sak thin tu papakhat chu sain pin khobula ka hlumani a chotia an rason chop tu ber tha ani nu chuan sipai lam chuan thang zual ta sowa nimina tang khan voin lam thlengin dipeyin township thingtlang khothen khatan hal le a kum upa pahni an ka phlum bok nimin le tukin lam khan me u khua an hal to a tukindar sari vela tang khan ngiong hla khua an hal le boka mu khatuin kholama ral thuam lian an kap boka tlan ve thei talo putar pahni rom takin an thatani sainpin khopuya hian terrorist sipai te kutthla ka wangin inthum me u khua in som sari le check in engemaw zat akang ral ta vekani
April ni som pariat nimin pia khan Makui region Kanko township pa nan kha khwa terrorist council sipai te an lut le a u singwe nanti kum somruk le pasari mi chu akut nung khir chungin an kap hlum le ringot mai ti chuan khwa rokin an bu le riak lak theya piang lak sakin an rok le ta a demonstration in nei le chuan khwa kan hal sak tong cheu ti in an vo zui bok April ni som pariat lam kha chuan in do na chuak soi tur om lo na a sipai ten civil mi te an vo na sa hle a an that le ta hialani Makui region pau township pa kin ma khwa April ni som pariat nimin pia khan terrorist council sipai te chu ral thuam lian kap chungin khwa an luta in an hal sak le a in som pakua chu akang ral le ta nia soyani heng terrorist council sipai te hi chau u khwa an hal zo kir le in kin ma khwa in then khat an va hal le ani kin ma khwa hi an hal tum thum na ani to a in zali chuang an hal ral sak to Makui region thau Trilin township pa police camp pakhat chu PDF tenan beya an ke mathu nei tu ber ong cho sing an ka hlum nu chuan midang som panga te chuan an am da thlain anin surrender ta a chutianga an tlom tamai chu an tlom la ning chu sipai zani zet mai an mani chan tura an kal lain PDF lam chuan bom ne nan lo be le ta a sipai som nga velan thi ni nan soi Makui region nga phele setuk tara township lama hian April ni ria ta tanga ni som pali khen khan PDF tele terrorist council sipai te voithum anin machon to a sipai som ni anda thato ni in People's Revolution Alliance lam chuan an soya midang som thum chuang en hliam an tur ni nan soi bok April ni som pakua nimin tu khan Makui region Didu Queen khwa om terrorist council sipai tele piuso tri pol te chuan bike som ni vel mangin Makui region thau pau township pa pati khwa an vapana khwa an hal saka in somruk chuang akang ral le boka in hal hi atam le hle ni hi April ni som pakwa nimin khan Makui region Myanmar township pa techi khobula PDF tele terrorist council sipai te anin ka pa heta hi chuan PDF lam chana chle ani sipai pakhat an ka phluma terrorist lam chuan PDF pasari manin an ka phlum tavik ninan soi chutianga anin ka nuwa techi khochunga lutin silayan kap na sa hle a civil mi pathum ka phlumin midang parukin hliaman tuar bok Makui region Kanko khopui le West Kanko inkara April ni som pariat zanma sadar som vel khan YDF tele terrorist council sipai te anin ka pa YDF hi Kanko lama yo mi te soinania yo defense force ten ne Kanko khopui police lalle sipai captain pakhat tin police pani an ka phlum ani April ni som pakua nimin chonudar ni vel khan sipai le piuso tri ho bike nen an veiwa lain yi sa chu PDF tenan lo be boka piuso tri member palian ka phlum ni in PDF lam chuan an soi April ni som pakua nimin tlai darli le minute somli le panga khan sipai le piuso tri ho motora an fa lain suibu le chawmyong inkara Black Wolf PDF tenan lo beya sipai pathum le piuso tri pahni an ka phluma tin mongyua le mandalay inkar kong puidunga April ni som pakua nimin ve khan PDF lamin bom som pani mangin sipai som paruk anda thale bok bomero a hek du deuh do ani hi min mu khopui hel na lama nimin tlaidar thum vel khan sipai motor panga PDF tenan lo bom boka sipai pathum an thi ni in DK PDF tenan soi Makui region pau township pa pati khua po sipai le piuso tri ten nimin tlai khan an hal le a in somruk chuang an hal rel tin pau township chim lama chau u khua po April ni som pali khan terrorist council sipai ten an lo suwa samhrep to bokani Mandalay region Patengchi township pa sipai lamin an ruat power engineer sipai captain pensioner choye ong an ti chu nimin April ni som pakot lai dar nga le minute somli le panga khan ka hlumani a April ni khat khan pakhuku khopuya
trat ma zale pakhat na sipai lalte zinga pakhat ong cho phiu u anti apa po ka hlum alo ni to bok tanin tari region mei le dawai in kar kong puya PDF te le terrorist council sipai te tukindar nga vel khanen in kap le ta a heta hi chuan PDF lam che thazokin sipai pasari aya tlem lo an thi ni in PDF te nan soi sian state le karen ni lam warisu palai lama terrorist council sipai te le KNDF te po April ni som ni tukindar ruk vela tang khan anin kap na sale ta hleya le lama thi le hliam turan nual nia soyani indawna kalme kan ya wangin chanchin chiang takin an la soi hlei thailo dimosu fruso le bolakhe lama te chimlam phe khung lama te indawna ana sa chole hle ani April ni som pakua nimin khan ramchung mun ranga terrorist council sipai zale pathuman thi nia soyani a PDF lammi pasarin ramtan nun an hlan le bok nimina andin mun chu hetiang hian chin chia ania Karen State Miyawati Township paruk Sakain Region Suibua Pali Yinma Pin District Huam Chunga Som Minmu Township lama Pathum Chongu lama Som paruk Pale Township lama Som Thum le Pathum Makui Region Nyong U Township pakhat Ngaphele Sadoktara Township Som ni Trilin Township Som ngavel hei hi kan puan tak ang khan at chiang chia lova thingei turte lisa chuanan da taphotani tin Makui region thokan ko lama pali Kachin state phaana paruk an vain zale pasari an thi niangaya ni a chiang chia lote han paya an report kim lo tura kan ngai kan bel le bok chuan za vel chon ni tura ngai mai la adik thokhat mai ome ole khati zong kha tuntuma Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chua thei chu ani a thlir tu le ngai thatu zong te in za chunga kan lo me